tem ene ye de ebro ye wi a ye be sori nkonya so na omanhene yawo adubuache ene ni team no asan abetena se kozi se nonkono ebobo apemo na afenso agudie mu nsem no ya sa betoa so eno eye full time kozi se dumie no bebo na sabre de tip off ena ye de ebro ene anope ejekum blankson junior enemy di ubetumi aframe Orlando matena se me de F7 no ba mi wi a na fence Cinco Di Mario ono nso betena se na ode abanone nsem no enso etimi di aba na wonim se Liverpool aka etone Bruna chese omo je Premier League no de esi omo na so Barcelona omo sign enjoy another magic over the weekend sanso na Real Madrid last minute win enso eboa omo ye papa ni nyina Cinco de more enso ebe brena sabrede ye hye F7 ase ede Efri Kumase Asante Kodoko omo so ye sisi ade ope club a omo wonsam agent ha ewo ententan fidie ne so ni wiase afa na nyina eye krobia Kumase Asante Kodoko ena omo nso ehonsam no edoso ye pa na wonim se head coach Edema Kumase Asante Kodoko eye Dr. Prosper Nate Ogum endra ewia ena Kodoko companion for erebetu dwa se Tinton time etuo nkwochire de atwire choka ni nyina mra na wieye omo ne papa no atonkwanta pintino MC afola boame no mama me Asante Kodoko official communication omo erebetu dwa no na afenso yetimi ama yahefo enso etimi ahudi akoso ena no pay na Asante Kodoko statement in say na tie o say Asante Kodoko Sporting Club has this afternoon parted company with head coach Prosper Nate Ogum. This decision was reached following constructive discussions between both parties with a shared understanding that is in the best interest of club at this time. Entino Asante Kodoko company for chema omni coach ni nyina trance ena omoko adwene bankrom se baby aduno Asante Kodoko club ni hu hia pa entino omo besere na afenso afenu ni mienu nyina age atum na omo de osom no enso etimi asi entino official communication from Kumase Asante Kodoko enso ene daso na mo mame coach Ogum flyer na Asante Kodoko edija ne kwan no kama na afenso yehwe de ekoso na ensem no se de na ebobo ba na eyade se Asante Kodoko supporters ni bia for mo agene se nkenne omo best me adako jaache enti mpanyimfo tete sansem ni nyina ena omo take decision no enti no Dr. Prosper Nante Ogum thank you yes we no tie Dr. Prosper Nante Ogum thank you eno Kumase Asante Kodoko na omode sansem no enso atujasa no enti no supporters a omo ye omo se enen komu remu adako jaache na fenso omakote entesikoko eri ache coach Prosper Nate Ogum no sabre mejedi se omo betwetwe so sanse coach ni kra oni obiom na eyade se enche another communication ebe free Asante Kodoko camp abetodwa anopeya enche kra na Yera Studios no ene ebo 8 am coach o take over na fenso about best 8 matches say Asante Kodoko timi kwewura MTN FA Cup ne dia na chese ebe 8 matches esa say Ghana Premier League no omo 6 matches on bebo and afenso MTN FA Cup no semi final match de ho omo timi qualifier officially 8 matches and a coach na oba no obehe chire area ma Asante Kodoko company for ene no meeting omo wi a omo bekwa ko introduce na chire players no ena no pay 8 am enti meeting bekwa so na coach bay coach Karim Zito head coach Edema Dreams FC sabre yes mo mama picture yes Karim Zito na adese coach we no Kumasi Asante Kodoko any Bechem United gamer omobo Babaya Sports Stadium obi a share ne nyonko eka baako no sada no na coach enso ewo Babaya Sports Stadium na sada no na enkomo ni nyina esiye enti already no na Asante Kodoko take decision say coach Ogum modern mono ansesa dia ombe ho no na omdi coach Karim Zito enso abanti endra omo pam coach no na chese omo wo eyede se option kese pa eno
Karim Zito enti endra anajo eno otu free nkran ebe piem okumase a ena no pay Asante Kotoko IMC no enne be kwakoche players no no ma ye meeting kakra na omateki from there enti sisi ade official akasa communique no ebe free Asante Kotoko camp and so etibiaba coach Karim Zito and take over until the end of the season and so hunti way enyina ensema e free Kumase Asante Kotoko camp and so edeba na momame coach Ogum the last message and answer the last interview ono so etimi ye onim say Sunday na de kofa sack ni nyina ba ye kra no Sunday Nations FC ka omoke ka Asante Kotoko achi no na coach Ogum edi nkomo sei. I mean, is the manner in which we considered our goal. You know, we're on top around from the second minute going when we were playing, and then from nowhere we considered the goal. So it actually had to do with, I mean, the mind. I mean, when you are playing well and you concede such a goal, it's all about the mind. You try to toughen yourself that you can do it. So, I mean, basically it was about. Eti eno Asante Kotoko head coach Dr. Prosper Atogum dientia omulusu game no etia Nations FC o say first goal na omu concede na feel Sulemana goal no na ese bibia na okika sansem anyina no na onim de eba owie no ena ode a chewpa ema Asante Kotoko supporters nyina say opoma chewpa yentie coach Ogum. Want to apologize to them, myself, the technical staff and the whole playing body. I would like to apologize to them for such a performance. I mean, last week, on Wednesday and today, I mean, the 3 games we've played, we've not lived up to expectations. So I would want to stand in and apologize to them. That even though it has happened, they don't have to leave us. When they leave us, I think mentally it will even worsen the situation. They shouldn't forget that this is the very team that gave them hopes of winning the league. So this team is capable of coming back. And again, this thing has happened to us before, and then we were able to come out of it. So I want to apologize and then assure them that as a technical team, we will work very hard to make sure that we correct the errors and then bounce back. Eno head coach Edema Asante Kotoko Dr. Prosper Nate Ogum ena Edison 72 na opa che onyina se munya botre team ya na amama dida so se league no anka mo betimi age team we a ena amama sere emre bia atwam ntino monkoso an support ye na monta ye chi ni nyina no na chese empanyimfo abone na situo dada esense Sunday na penkra ewo abrankese. Yes, now after the meeting, after the game, no, a small meeting be a coso kakra ewo ntino ehona the decision no taking to tama coach Ogum eba post match ni nyina no na empanyimfo enso etime agane kwan dada na mom na coach ni na yenya en communicate ye enso emfama no ewo ntinsia de official coach Ogum onye Asante Kotoko head coach bi na coach Ogum ne matches a obo edema Asante Kotoko no obo 96 matches edema Asante Kotoko in total ne first and second coming nyina and Orini 46 or draw 25 elusu 25 coach Ogum eshe 104 goals e concede yadese 70 goals coach Ogum Emma say 163 points Edema Kumasi Asante Kotoko and oje 1 league title and answer 1 trophy Edema Kumasi Asante Kotoko continue coach Dr. Prosper Nate Ogum ne honsam kakra and Edema ewo Sompa 93.1 and our face Sompa TV so ntino say Asante Kotoko ye transe 9:30 ye the more and so ebebro ye beje this say time in there na omo the official communication aba bonten a omo confirm coach Karim Zito say obeba be coach Edema Kumase Asante Kotoko ti away from Asante Kotoko sensem no na yenremo and so ewo the Ghana Premier League no onim say ye call ahomegem no Ghana Premier League ne de eto aso na momame resource no na yenhwe the way matches no and so etimi ekwa enti no eno ena eda with screen ne so no House of Folk
ene Karela United omotena fie obia entimi anhye bi Asofo 0 Karela United 0 Sansona Uramo enso ewo abrankese a eyade se Nations FC ehye kamienu Asante Kotoko omo entimi ante wo bechem no Bechem United ehye bako ema Brekum Chelsea ekochi omo eka mienu Baseke Holy Stars etena fie ehye Legon Cities eka bako a omo entimi ante ena afenso Dreams FC ehye eka bako Vision FC enso ehye eka bako Heart of Lions etimi ehye eka miensa enso editia Accra Lions a omo enso ete ekanim bako Young Apostles ehye bako ema Samates enso etimi ehye ekano bako ewo hono ena afenso bebia ni Gold Stars omo enso etwa mediama eka bako a omo enso entimi ante ewo hono ntino say ena after week 28 Ghana Premier League table no enso etie bebia ni Gold Stars omo about 28 matches omo already kind ewo 53 points Nations FC etoso mienu 51 points and offensive Heart of Lions etoso miensa omo 47 points offensive tima ye friend Kumasi Asante Kotoko omo toso 9 omo so ewo 47 points na the entire Heart of Lions eda 10 na Asante Kotoko eda 4 for abra omo nyina ewo the same points and then say head to head first leg omo share Asante Kotoko na second leg omo nso etimi ekobo draw ore House of Folk ubehu omo on the 6th position and House of Folk enso eda asia hono Accra Lions etoso edunsia omo 29 points Lagos Cities ewo 25 points otoso edunso and afenso enso atre ewo 15 points omo toso eduwotwe omo de league no omo jai bompo dada eno Ghana Premier League no eho ensem ena yede ma no na yere teams omo bomode win home matches dodo pa enso ewo the Ghana Premier League nim ayede se bebia ni Gold Stars omo win 11 matches ewo fie Asante Kotoko toso mienu ope teams ebe fie omo ho den na omo nso win 10 matches Bechem United ewo fie omo win 10 matches Heart of Lions enso ewo fie no omo win 10 matches enso eho and afenso oko away matches na teams ebo mo modern when it come to away matches na Nations FC omo win 7 away matches the otoso mienu Accra House of Folk omo win 4 away matches bebia ni Gold Stars win 4 away matches Mediama win away 3 matches and offense Asante Kotoko away matches no omo win 3 Dreams FC Heart of Lions Samates Karela eri bechem nyina omo nso etoato so ewo ehonomo na week 28 momame Nasco man of the match players etimije man of the match awodo no Hussein Muhammad Esia Kandima House of Folk against Karela United ono ena etimije man of the match no Nafiu Sulemana Esia Kandima Nations FC against Asante Kotoko oje man of the match Aziz Haruna Dari Esia Kandima Bechem United against Brekum Chelsea on a J man of the match Isa Yakubu enso Esia Kandima Baseke Holy Stars against Legon Cities on a J man of the match and offense Emmanuel Dankwa enso Esia Kandima Dreams FC ononso and a J man of the match against Vision FC Nana Kwame Opon Esia Kandima Heart of Lions omone Accra Lions oje man of the match no Ramsey Abubakar Esia Kandima Young Apostles omone Samates on the J man of the match and afenso Kelvin Opon Esia Kandima Bebia ni Gold Stars omone Midiama ononso ena eje man of the match enso eho na relegation battle no aye huhu momame relegation battle so no na teams na omo battle for relegation no omo matches no yes eno ena eda screen nso eso no Heart of Lions Accra Lions omo bebo fie against Heart of Lions omo bebo Bechem United ewo away omo bebo Nations ewo home omo bebo Aduana Stars ewo away omo bebo House of Folk ewo home Dreams FC away and offense Accra Lions ebe season no against Bebiani Gold Stars and so home Vision FC
almost matches no aka no Dreams FC home, Gold Stars away, Mediama home, Young Apostles home, and after so Karela United home, and so a 3 match no they say ombejo omo 3 points, and after so Vision ebe we season no with Kumasi Asante Koroko home, and they say Tima your friend Karela United almost so matches aka no Heart of Lions fear, Dreams FC away, Gold Stars fear, and after so Gold Stars away, Mediama home, Vision away, Young Apostles and so fear, and so atre omuno nkebe we season no and so nkebe Karela United home match no already sa 3 points no hodada na after so Lagos Cities matches aka no Baseke Holy Stars away, Heart of Lions home, Bechem United away, Nations FC home, Aduana Stars away, and after so House of Folk fear, and Dreams FC away, and 3 teams we no ora why and ekeka and swatra relegation no why mo na looking at omo matches and also etmiaka momame coach of the month award no na ye fancy coach Karim Zito there's a month of a match or no ena empanyimfo yi ni say or a coach of the month and offense abrantia your friend Steven Amankona or also etmi enya player of the month and so award no and offense goalkeeper Gideons Asiako and so Elsia Kainema Dreams FC on also Erenya goalkeeper of the month of March and so Ghana Premier League Yebono and so emu na Sisiano and some of the Dawson Nemum Brennington Yaribesi Cinco Di Mario Etnase na Odiakwa Mame top scorer chat no na yere Sisiano Ghana Premier League no said the top scorer chat no and sutie na Faisa Chaute Asia Kanima Nations FC washe 11 goals, 7 Amankona Asia Kanima Brekum Chelsea washe 10 goals, Nana Kwame Opon Asia Kanima Heart of Lions washe 10 goals, and offenso Samuel Atakumi Asha 9 goals, Asia Kanima Bebiani Gold Stars, Joseph Eso Asia Kanima Dreams FC ononso Asha 8 goals. Ewo Ghana Premier League nti ebegina Ghana Premier League go king chat ne so na yede efisem no enyina esia na Cinco Di Mario ede yakọ amanone yeba na omahene ya wadu ache abeto aso Cinco ma me ma wache di Easter na wie ya di Easter na wie enti ya san back ni abeto aso na coach Ogumko wate no na ehu ze wanyako ya semo odwuma na sesa na tie sa na tie then we become obiaba. Oh, okay. And you wishing all the best. I was a baby and ned names a quan and also. Na decision about oh, same painful name what is the best for the club. On the at this stage of the competition, dear, in Kame and Kametram Nabo season every wa I say a mea, but on some painful team. But on Kakotoko management. I am so count. And the Ababu team. Okay. And Dom Huni Sabe Beardo as a oko. Commanding Coboy pick up no more. Oh, Memom dear, some media, but on some way painful, or minim the same me. Who is a woman in the Emma Timono. Okay. But some media and Kametram season I end. Okay. Ebia Prince more any Philippine Kumsane Apostle Mutnasia or bet me actually the reason decision ebeboa asante krokonti yankwa ma no nemra. Okay, Branson, so you're coming on here now. Prayer the foreign news. You're here for live on Sompa TV, live on Sompa 93.1 FM, live on Sompa 93.1 FM on Facebook. My main phone too. And it's a Premier League anymore. Almost on the race for the top 4. No, I know it. Panam say and Uram away Tian Stadium Manchester City Bobokono. Almost Omoni and Stanville team na the Buania and the game good across. I game the City for the hand. Mr. Akwambia says a top 4. No mutima finish no mo finishing ye sana bia nyankopon ayaduma next season no betima bomade nempo no o matim so qualify for the UEFA Champions League na adwi there's a big game to Abraham Man City and so ngani Aston Villa ni na no ye de won zempi na betim so ngadi Abraham anya grokra na mamin fon 2 won me say owram obansa opanye fans and fle kwa manager and so ngadi ma bansa team no ana odi to just ono dia na ni so no say there's a Copa del Rey no there's a
kwan bia so no esa otimi so ngabo ma bonse timi no omo so ngatimi di Copa de Rey so omna so na ose ono pese ogidema ma de timi no anase ono so pese ogidema bonse na sa ana de se ma de timi no omo so ngapese obji Copa de Rey no and oji tumpo ase abra omo ene ma de di bani e Copa de Rey fan na game emu betim so ngai de dem two teams no na oji tumpo ase ade se bonse timi no ejira yesa afina se Copa de Rey no omo sanso ngatibe kanam se osi omo aye ready for Madrid anu yasema hanse fle kwa manager enso ngade ma bonse timi no ono so ngade atudwa na no pai yede sansama de mamo na yebusa hanse fle kesa na nano ade se na anso 40 na asa ote bench wono ne akwada na ye fone Hector Fort na se omo aye frustrated kakra asa bench wono mote no na asa omo buafu omo ni shada nyesa omo so ngate bonse bench wona de na okade fa ono se ono ade ba ko paso kare chira anso 40 ane wo obenya kwanya atra basa bench na ne se ote bench wa de hia ne se ebia ubenya 1 minute na se bia 2 minute kura bebo esa ultimate chira sampa we player who deserve sa ultimate so ngasia kana sa starting games enso ngade ma basa na mum se ote bench wana asa why frustrated obu afuni ade asa mo kasa ni ade o se ano de anya de fa no kura no de fa no ne sa we player ngade ma basa chasa munya kwenya besia kadama team na asa ultimate justify the reason why asa de bia no ultimate so nganya starting berth no adama basa bobo konemo no samna bia ote bench wa kasa obu afuni ade a ono manager na mfa no kura ene eso opanya fan sa hanse fle kwa manager enso ngade ma basa team no ono so ngade akoto aduana no pai yede sansam na mamo ewo dwumadie sori na no enso ngade etodwa na mame mfon tu wonim se on sa Laureus Award no nso timi koso na sa Laureus Awards mame mfon tu da sa ade sa madi team no ade team so ngaje best club of the year 2024 our Laureus Awards na senra ade sa Luka Modric na Vedane Kabaya ana kwaje madi no award na ana no pede sansam no enso ngade mamo dwumadie sori na no enso ngade etodwa na yegu so madi de mame mfon tu wonim sa on sa ngabeto da sa Carlo Ancelotti ade sa season kosu obetima ko sebia Copa de Rey fan no kolusua like some madi team no betima jana kwan ebe so fi sa ese manager no enso ngatina madi team no ntesa season betima ko na wie na mame phone to wonim sa ngano pediaba enso ne sa yes madi team no ebe pesa opanya fan sa Carlo Ancelotti ebe team so ngaste na season atima ndi ansa na manager no obekwa ngoma jana kwa na ko na mame phone to wonim sa dientia yes madi team na yes adam opanya fan sa Carlo Ancelotti na sa ansa opino tesa juma wabayam adam madi boboko no omum agide pass anso omum na befitting fair ebetim so ngabua sarabia season na di opanya ye fan sa Carlo Ancelotti no obetim so ngajana kwa kama pa sarabia owura no betim akwa to so baby na anope mami phone to wonim sa yes likely say ne possible destination no ebetim so Brazil na setting no ma ade some Brazil team no e jide pass ngomunya Carlo Ancelotti a obetim so ngaboa ama World Cup a omoje bia che ana fa Copa America ni na no owura fa Ancelotti ebetim so ngaji South trophies no enso ngade ma Brazil na setting ma we ni sa ade some madi team no enso ngati meje opanya fa Ancelotti kwa akwambia so Brazil na setting no ebetim so ngafa manager no no ba beto so nga manager enso ngade ma Brazil na setting na no pai yede sansam ngade mamo ewo dwumade so mame phone to wonim sa Bayern Leverkusen director opanya fa Simon Royce ede se pidi atudwa na Simon Robson sama all kan se ono de se season and dia omo ane manager na fa no sam Xabi Alonso betra se na omo tima din komo pe enso ngade afa Xabi Alonso no future ho na na betim so no se bia Xabi Alonso be stay ana se bia Xabi Alonso betima ko na anu ba ko pass all kan se bia se Monday team no na de offer ba ana se bia omo sha se sam omo ni Leverkusen team na din komo for
panya ye fo no say Jabi Alonso anya de say on betima si madi team no kwan de na say oh ana opanya fo say Jabi Alonso no on some the last team team boy a cha say o kwesi kan ana say obaba manager and so ngade ma Leverkusen na no on say Liverpool kakra okoto so no Madrid du baby no on so be pie wo ba mu nchibobo kono atim on say Madrid team no and the former club in the Sebrebia Duna Sanabia Ombe manager na ye fo no Sam Jabi Alonso on say Leverkusen team no ebetu so ngaja manager no na koye adwuma so ngade ma team fansa Madrid na mum no ni na no betwa abra season no so ngati ma dia ne asema by Leverkusen director panya fo no say Simon Ramsey so no odi atu dia na no pai ye de sansam ngade ma modwuma de no so opanya fansa Kafo a former player ngade ma AC Milan team no was he informed to this afi obia and the bay address oka player or deserve Ballon d'Or aya Rafinha osia kan adema boss bobo konam say oh yeah boy no modern po all la liga num Copa del Rey na fe Champions League numa was send boy no extended door san adesa Ballon d'Or no has an insasu tibika wajire pass a day in day out no Rafinha prove say as a Ballon d'Or no na sansu tibika ni esema Marcos Evangelista Moraes adodona no enso na fe ne ka for de akotudwa eno no padi sansam no enso na di mamo ewo twede so ni na no enso na de eba na Christian Romero player we sia kan adama Tottenham Hotspur bobo kono defender na san defender we on sa team sa do pina no enso na pan okọ Real Madrid on pa no sanso na Atletico Madrid bobo kono on so na pa branche na fansa aya Christian Romero na mami fon tu woni sa on insampi dia tuja wasem nani aje pass wetima boa na Tottenham Hotspur team no o team so ngawuram awo Europa League semi-finals wo na orenim sa anke season betima ante na odi sa odi Tottenham Hotspur team no enso ngatima je Europa League no ade asi o na so bio wasem fon tuja se bono Premier League ne ba bi o dani aden this season no eno man team anko na mo yanim sa next season no ma betima ko enso ngare ma Tottenham Hotspur team no wasem fon tuja sa league ba ko a dabi ne kombe do na ne bedi pass obekwa kwesi aka o no ay La Liga na o se La Liga no ay Liga na ne ji huye pa ano na se abrante fo sa ay Cristiano Romero enso ngade akoto dia na no pai ya de sansa madi mamo awo jima de so ni na no enso ngade etoda mami fonto wanim sempo no on san okopie mo enso no Roma manager na ya fo no Claudio Ranieri mami fonto da san oye 17 game unbeaten our Serie A num acha sam anya sam kutokra na 17 games onom unbeaten na no on se emuma kuma ku 12 aya winner anya grokra acha sam ano aya adesa 17 games wetima bo our Serie A num anya grokra na on se abra obefa AS Roma no na adesa Serie A no na Roma team no under 12 position meno kasai Claudio Ranieri the Tinkerman wabomade pa adi team afansa Roma ababeto sunsia anono pedi sansam no anso ngadimamo dodo na wojide pa so wura na ba no watim so ngabadwuma ye pa anso ngadema Roma boboko na nano pai yade sansam ngadimamo ewojumade no so Virgin van Dijk siam fon to the sorte sam abra oba sign 2-year contract anso ngadema Liverpool team ne sa osina man for piyaka so team zado pinano anso ngane Van Dijk edin komo entem no bia Van Dijk kra no ana obajo ni Chelsea ana okoba sa okoma de ni ade was no from day one on Liverpool team na no na din komo aja say omo team so na reach agreement o team so na sign 2-year contract adema Liverpool team no come obian so de say baby ni ho anani agida abra onsia kind dan Liverpool team no nani agie pansa one sign 2 years contract out so na wo badwuma enso dia ma Liverpool boboko no anom na sima Virgil van Dijk dia koto dia ana pedi sansam no enso na de ma mo Kylian Mbappe mami infant to this for the very
first time on the career mun dia tinsa wakon 5 matches on the career ma abrante fansa Kylian Mbappe want him and go and answer on team and assess away the first time a BSC our Kylian Mbappe in the career ma and on a pedis answer no and some nadimamo our Jumadia Swani nano and some Nadiaba na openya fansa and Postecoglou on some or a manager and some Nadima Tottenham's Webokono Mamin phone to the manager no some be a manager be a single season our Premier League Adama Tottenham's Wetimo Mamin phone to the manager just what him lose more matches our single season our Adesa Premier League in the and some Ghana said the last BBC and Mamin phone to him sir I 1993 1994 season no and Tottenham's manager your friend Ozzy Adles etimias hadno and what the tennis or no wolusu 19 games or and after the otosumi no Aya Guy Francis Diate and I said 1996 1997 season or modern Olusu 18 games or and I'm in front to the Diodio Ayo Penya France and Postecoglou Diate and some gonna say way a new one about my the year 2024 season or 18 matches and Penya France and Postecoglou no waiting some Naluso our Premier League and Adama Tottenham's Wanina no and some dear to the anano yade sansa madima modwade no so na Thiago Alcantara siam front to da sa abrante na ye fa ne Pedro se kan so ngade ma bansa no wo se ene ye kan midfielders so muni ball no ba abrante fa se Pedro e kan ho na wo se nya midfielders no ko empo ye ka players a wo muni ball no ba abrante fa se Pedro so ngade ma kutie pa no so abrante fa se Thiago Alcantara so ngade akoto de no pai ye gina so na mo ne nsema bo anu ye de sia about 9:30 Beshia full time no so. There's nothing worse than your multi-bet missing, but nothing better than having it saved. Bet Saver. Here's Kwame and Yao. After hours of planning, both have locked in the same perfect multi-bet. Big win for United, over 1.5. And both teams to score in the London Derby. But who could have picked Leicester over City? Or a high-scoring game at the Bridge? There's nothing worse than having your perfect multi-bet missing. But there's nothing better than having it saved. Bet Saver. Win, even if your bet misses. 21st clinic aye sciatica expert sciatica no wo nerves na wo to ase na fa wo siremu na fa wo nansia besi ase ho no se ho techema eno ene ye fa ne sciatica na etimi bubu wo to ase ka wo se dwe wo sirem wo je ho ba bi a enye na no na 21st clinic ba ye adwuma pa wo mu ye ntia baso bo magine wo Ghana ha ene amono ne enyasam ketewa Womuji international awards ahodo womuji local awards ahodo na anu nso na womu be the only sciatica research and treatment center in Africa bibrim ha no ebi ni baabi a gise 21st clinic nkoa womu de bibiduro ene besa o yare no masa de machine aka ho eya yare sabia yare bia wutimi de ko ne mama de ba ko a womu agidi womu pa no eye sciatica ena stroke nso de kwa diabetes ne hypertension ne ade Ghana ha baabi a womu ho 0540 311 311 0540 311 311. There's a 21st clinic. Woman is sciatica expert. Auntie, mami fufu 20 Ghana. Me pe fufu ne nkwan kwa. Sisi asanya Ghana akoni de ya bonu 010. Meme wanu ni. Telecel de. Yenim so bia ne ne ope. Enu nti ne ya made for me bundle. Ya data ne call packages are F4. Nya ya ma won kwa. Made for me bundles. Send you we need je ho. But *530# na top made for me bundles. Says